Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Salimani, hohushangiria yeheli ya lazimu le shirika lahanyu nande le shirika nasi ngalihutajiao mwana msalimani ujoshinda ya renge zevamana za hehazi ya uanzishi rijo hutajia mwana nyasi msalimani yaje ya rengarie ya jodoshinda yeleza wowandu zehazi za hatu nojibu ye masuala ya hao ujodobeshewa ye zombo zavehwa zije zilekeziwa nodo rejeza uwenye zombo ikao zibehwa zija zifanyiwa vamejane hazi ya haraka ngujodo jibu tena wowandu waparao hanzia za telefoni ili wahonde maelezo zaidi namna ya hehazi emnduoyi ngarijuhumsomesa namna yorumia yezombo za hehazi za he le shirika nanyi wandukaondo mrishiliao ngamjojo ripara hanzia za telefoni harumwa ye nambar 434 84 40 au ye 371 84 40 au ranzishie hanzia za email utilazize mwananyasi ukaohishia ye taarifa yinu juha wende harumali shirika nasi ebenge hatampaka nabo garamba uze jamaa pia salam.